muraho inshuti za Kongo Sha CNT yara Kongo Sha reka tubaramutse ariko indamukanyo y'uyu munsi wa none ni Uvira Tombe abantu benshi bakoresheje iyo terme kuva nabaho kuva navuka sindumva ikintu kivugwa nk'icyo kintu niyo salamu ya none ni hari nubwo waba ufana AFC cyangwa utayifana ariko Uvira Tombe twe turabanyamakuru ubundi jewe narababwiye iki kinyamakuru cya Kongo Sha ntabwo ni ikinyamakuru kiri privé cy'umuntu ku giti ciwe ntabwo ari ikinyamakuru cya AFC si n'ikinyamakuru cya leta ya Kongo no kuvuga ngo ni ikinyamakuru cy'umuntu bwite privé igihe tuzoba wendaga tuzoba abanyamakuru b'icama furani cyangwa se b'igihugu cyangwa se bari bamaze cyangwa se igihe tuzogugwa reka tuvuge ucyo niba duha akazi mu gihugu muri Kongo Sha nitubona akazi icyo gihe tuzitirirwa kuko turi depanda ubu nyine turi indepanda icyo bita indepanda rero tubahaye ikaze ako karakanyuze mu tubahaye ikaze twatugize tubereze tubasobanurire ninja gusobanura ibintu byinshi ni kugira ngo abantu ntibakazavuga ngo urakagara abandi uri M23 hose ntaho ndi nukuvuga ngo ni umunyamakuru ico nduwanya abaturage cyangwa se abadukurikirana inshuti za Kongo Sha mwese nduwanyu cyangwa se Kongo Sha ni yacu twese tifita hibogamiye tifita hihagaze ni yacu twese muri rusange so niyo mbivuze cyo kugira ngo nituzatuvuga amakuru amwe nimukaza mwumva ko ngo mutwita amazina tutariyo abo tutaribo amakuru ya none nta kindi nta nibindi birebire tujamwo ni muri Kongo kandi ni muri Uvira hari ikintu cyantangaje hari udusha twinshi twabaye muri ino ntambara ariko hari ikintu cyantangaje ukuntu abantu bikanze ngo Uvira yafashwe jewe no kuvuga ngo ni ibintu bitankanze kera uko nari natangiye ntabiyegereje niyegereje bano basore ko murabona ko ntani je nyine nibagiweho ariko ni nka Uvira yayize imbere cyane yayiguma kuza imbere mu bitekerezo murabona ko turi kumwe n'aba basore so ubwa mbere tubana nabo ariko baraza kutwibwira nitubaha ijambo buri muntu azozavuga izina giwe turagira n'ibyo tubabaza muri Uvira Tombe turabakiriye hano kuri CNT yara Kongo Sha ni mu rugo iwanyu ntabwo ari ubwa mbere si n'ubwa gatatu si n'ubwa gatanu muri abashitsi hano no kuvuga ngo abanyamurenge bazavuga ngo urugo rutakwise umushitsi ntaba ari urwawe niyo mpamvu tubisa abashitsi nuko hano ari iwanyu muri Kongo Sha ariko nibwo bwa mbere tukibabona aho twagize kino kibanza cya studio nibwo bwa mbere tukibabona muri yegerejwe ndagira ngo mwana mwaje kureba naho dusigaye tubarizwa no kuvuga ngo Uvira yariboshe ibintu byinshi dore natwe tugeze hano rero amakuru ahari rero atariho ivumbi mugani wabavuga amakuru nyayo amakuru mukomeje kumva ku mbuga nkoranyambaga imbuga nyinshi ngo Uvira ngo byifashe gute ngo bazarendo ngo baracayirimo narimvuze ngo nari natangajwe n'ukuntu abantu bahatangaye ko Uvira yafashwe jewe natangaye ukuntu Bukavu bwafashwe ariko sinatangaje ukuntu Uvira yafashwe none se mureke mbaho urugero nigute waba uri mu madego mu Minembwe bahasi mu madego muri centre reka mvuge centre ya Minembwe niho abantu benshi bumva nigute waba uri muri centre ya Minembwe wamara umuntu mwamugwana ari irundu undi ari gakenke undi ari kuri Gitavi undi ari mu Gahwera wamara ukavuga ngo irundu ntiyazofatwa cyangwa mu Gahwera ntihofatwa nukuvuga ngo Uvira ntabwo ariyo yari nini kurusha Bukavu icyo gusa abantu cyatunguye abantu ni ibintu abazarendo bagiye bahavugira n'abaministre n'abadepite bagiye bavuga ko Uvira bitoshoboka ariko si byashobotse Bukavu zobura gute mugani wo amuririmbyi ngo yakoze biriya ngo nizakora n'ibindi ngo nibisigaye izabikora no yakoze abafashe Goma bagafata Bukavu Uvira ni Surejo abafashe Rejo bobura gufata gute Surejo Uvira ni umujyi uri hariya muri Sud Kivu cyangwa se ni Surejo ya Sud Kivu yaribarizwamwo abazarendo benshi yari irimo abarundi benshi kubera ko ari ku mupaka n'u Burundi no kuvuga ngo barasabana hakabamwo FARDC nyinshi rero Uvira nukuvuga ngo Uvira abantu benshi bategereje kwifatwa abazarendo bariyamirira bavuga ko itofatwa njewe mureke mbabwiza ukuri nubwo ngiye kubabwira amakuru umunsi Ruvunga ifatwa
umunsi ruvunge nako reka nsubira inyuma kundi wa kabiri wo hirya hari abantu nabwiye message iri hano kuri telefone nanayibazomingira hano nkayibereka hari abantu nabwiye ndababwira ngo none ni kuwa kabiri kuwundi wa kabiri AFC M23 izabi ifashe Uvira sinza nerekwa ariko nza mbona abayumbega ngo warebeyega ngo mukiyo sinza nerekwa ariko nza mbona ivyo bintu mu byumve nabwiye abantu ku rubuga nababwira ati kuwa kabiri M23 izofata Uvira kuwa kabiri nka none ni nka kujyaga noneho ari umugabo umwe wabivuze w'umupasiteri twabonye mu kavideo ngo Imana yabwiye Sara ngo ikindi gihe nkiki ngo uzaba ufite umwana nanje niko byagenze kuwundi wa kabiri nabwiye abantu twari kumwe ku rubuga ndababwira ati ntimubona ko turi kuwa kabiri ni gihe Katogota na Kamanyura zari zatewe nawe ntimubona ko turi kuwa kabiri kuwundi wa kabiri AFC M23 izigarurira Uvira none yayigaruriye ejo kuwa kabiri nukuvuga ngo Uvira yafashwe abantu bareka amashaka reka dukura abantu mu rujijo no mu mashaka Uvira yafashwe kugeza ubu AFC M23 nibo bakontorora umupaka wa Kavimvira umupaka ubahuza n'u Burundi Uvira n'u Burundi AFC M23 ni hakontorora reka duheraho byahereye Ruvungi mara gufatwa nabwo nabwiye abantu ndababwira ati Ruvungi ubwifashwe iyi ni Uvira yafashwe narabibabwiye na hano kuri CNTR Uvira niyo yafashwe Ruvungi imaze gufatwa amakuru rero uko ameze nuko umunsi Ruvungi ifatwa ndababwira amakuru jewe ngira ikika kakantu kama emotion abantu baranyandikira kamane nshimire kwanza n'abantu amakuru yabaye menshi ko ndaburaho nyahera kamane nshimire abantu banyandikiye kuri WhatsApp abafana ba Kongosha benshi baranyandikiye barambwira ati se bwana Felix kutatubwira amakuru ya Uvira bimeze gute biriya twatubona nibyo yafashwe se byagenze gute ko bavuga kutandukanye ni gute nkababwira ku message asanzwe aho bageze naho bigeze nuko byifashe ariko nkababwira ati munyihanganire amakuru ndayababwira nukuvuga ngo nari nagize emotion hari ibintu natekereje muri no ntambara ya Uvira tekereza abantu tumaze gutakaza iri ya ruguru iwacu mu misozi miremire tekereza abantu twatakarije muri no mushasha ntekereza abantu bapfuye barimo ba Rate Generale Rukunda Makanika Michel barimo ba Colonel Rugabisha barimo ba Colonel ba Mustafa abagabo b'abanyamurenge twatakaje ntavanguye ngo mvuge ngo uyu n'uwo w'iruhande ari muri leta cyangwa se ari muri AFC nabatekereje ndavuga ati se Mana yaje kubera ko abantu bacu bapfuye kandi byari mu masezerano kuko mu masezerano yawe wari warapanze ko Uvira izafatwa kubera ko abagabo bapfuye Uvira itarafatwa cyangwa se kubera ko abantu bapfuye bazira Uvira kandi izofatwa bintera ama emotion bitekerezaho cyane ndavuga ati ariko ni mwisi ndavuga ati niyo migambi y'Imana Imana iyo yapanze ikintu uko yagipanze niko kiza kiba muri ihangana Imana iyo yapanze ikintu uko yagipanze niko kiza kiba nta mpinduka ziba niyo indirimbo twako dutegera ivuga ngo nta gikomeye imbere yayo ngo izifata imisozi ikayihindura amataba nukuvuga ngo Uvira reka mbabwira amakuru nari nije mu emotion yaje Uvira intambara nyuma y'intambara ya Ruvunge biravugwa kuko generale Yakutumba waruhagarariye abazarendo groupe y'abazarendo nubu kibahagarariye reka ndege kubivuga nk'atagihari ubahagarariye havuye delegation nizo nababwira nkababwira ngo iyi leta yacu ni nziza pe leta ni leta kandi gihe cyose abantu bazavuga ngo leta ni umubyeyi ariko rero hariho abantu benshi bafite uruhari mu ifatwa rya Uvira uyu munsi ndasa n'uha urega abantu kandi ndavuga abantu mu mazina bamwe ndavuga abo nshoboye cyangwa se ntibari mu kigero canje ariko abo mvuga mu byihanganire nukuvuga ngo Ruvunge imaze gufatwa reka maze mbabwire Ruvunge ni he Ruvunge niwe muhana mukuru w'abapfurero iyo bava bakaja bose ba Mayaka barabagira Mayaka agira mabato hari muri Tanganyika ba Budwaka n'umucuruzi w'inka ba Mucepe ni ufite igorofa ya mbere ya hoteli hari muri Uvira hariya nihi wabo mu Ruvunge bose abapfurero bose n'umupfurero wagwaga za Saramabira n'uwagwaga Irubumbashi n'uwagwaga za Bujimayi
bazana umurambo wiwe bakaza kumushingura mu ruvunge. Yani nibwo budongo mugani wabo babu yao ne bazavuga ngo budongo ya babu zetu. No kuvuga ngo ruvunge niyo yari centre yabo imara gufatwa. Rero nta yindi otherwise yari ihari, nta yandi mahitamwe yari ahari. Havuye delegation yari ivuye Kinshasa nubira cyari iri hari amakobora, iraza ngo igere yari Uvira ihiti hamagara abande bayakutumba bari hari ku rugamba, barababwira ati ruvunge yafashwe, mwurira amamoto n'amamodoka muzi, barabahamagaza babasanga Uvira. Bivugwa kuko aribo babahanguye kubabwira ngo batange oda, bavuga kuko nta ntambara ibera hari mu baturage. Murumva babivuga ko ari impungenge za leta, ariko ntitubizi haba harimo nakandi gakino. Baravuga ati mwebwe muze mureke AFC ihakata azize igere muri Uvira, aho kuvuga ngo abaturage bapfe. Akase kwibaza ngo se abaturage bariko baramira nibwo bwa mbere bumva ko babaramira, ikindi birabiyaya ko ari binini bya prene iyo bahitamwe kubigwaniramo. Aho niho nvuga rero ngo hari agakino kahagakinwa n'abantu bamwe baba politiciens tutavuze mu mazina. Mwibuke neza igihe bitakwira yaje aravuga ngo yaje hari Uvira, aravuga ngo Uvira ngo ntibishoboka ko yafatwa. Aragenda ngo arenge mu Minembwe, aravuga ngo abanyamurenge n'abakongomani ngo ntabwo ari abanyarwanda, ngo ni inshuti zacu, ngo tugomba gusangira ngo byose. Ndetse akazahagurutsa abagabo bamwe mu Minembwe yara kwiposta ngo nabakolege biwe, arabahagurutsa twarababonye. Ngo agaruke Uvira aravuga ngo aba bose, ndetse aravuga ngo Lieutenant General Pacifique Masunzu ngo bamuhaye amezi 6 ngo twigwaneho ngo nizobikiriho ngo bazamufunga ngo cyangwa ngo bamwohereze mu Rwanda. None dore yarafunzwe. No kuvuga ngo abo nibo yakusema, abo nibo bajanama babi ba leta. Leta yacu yari nziza ariko yagize abajanama bagito babi. Urumva rero ya delegation nari mvuze ihamagara bayakutumba, ihamagara uriya kare uriya ngo ni James Fieka, sinza mvuga handi, ihamagara kuko ntabwo turi bahaduye ibiyo, ntabwo turi bahaduye ibigihugu. Uriya James ihamagara Makanaki, baragenda baja Uvira, ngo bagere Uvira barababwira ati mwebwe mutange inzira AFC isigere Uvira. Biriya bari kwakora ni formalite, biriya bari kwakora ngo kuva ruvunge ngo uvuye ruvunge hajya uja hariya uja iriya werekeza za Sange, ngo mutarure Tombe, ngo mutarure wane Tombe, mutarure tu Tombe, Sange Tombe. Bakama baza ngo wapi Tombe, kugeza ngo Kavimvira Tombe. Ibiki utaragera za Kavimvira hariho handi iri za Bugarama, sorry Bugarama ni mu Rwanda, hariho iriya biriya bice byose byinjira muri ni Mayimoto Tombe. Biriya nose mwisegonde zibiranto batomba icyarimwe, none kuvuga ngo bari kwagwana n'umuyaga cyangwa se bari ko bahuha gusa. Nukuvuga ngo bari ko bagenda ntawo bagwanye, bakagenda nyine bene ubuzarendo, bene ubuhagaze nyine bwihagazeho nkuko bavuga ngo ni bene isi mugani w'ababembe. Barajya abana b'abasore bibirara b'abasore bavuga ngo baradefanda umuhana wabo, bakawuhagararaho umuhana wabo nyine kugira ngo ntufatwe. Ariko AFC kabarusha imbaraga itambuka, ariko bitarimwe bari abapoliticiens nako bari abasirikare bakomakomeye ba Marakana Kibaya kutumba keri bo bari bariza makobora. Nukuvuga ngo Uvirije gufatwa bicaye makobora. Biriya mwumvisha muri kodi ya ba Pierrot Karuba ngo ari hagaze hano ngo kwibara barajya mwami ngibi ari Lubumbashi abakongomani muza muhumuka amaso ko turashukwa n'abapoliticiens bigaramiye bimereye neza. Nta Pierrot Karuba uhagarara kwibara barajya mwami AFC iri hari akavimvira ngo arahagaze ko karababwira ngo ari harango kwibara barajya mwami ngo ntango Uvira ntiyafashwe. Amakuru rero nuko rero intare za Sarangwe cyangwa se AFC bafashe Uvira kuva ni mugoroba. Rero bayifashe kuva ku wundi wa kabiri wo hirya, umunsi babasheganyaho batera Kamanyura. Nababwiye ko hari oda yaje ivuye kwa chef d'état major cyangwa se umukuru w'ingabo za AFC ivuga kuko bagomba gufata Uvira. Nukuvuga ngo iyo haje oda ico twitega gusa nukuvuga ngo hafashwe nico gusa, ibindi byo guhagararaho ntibaza basubira inyuma. Oda ni oda bagakomeza bakagenda. Rero barakatinze ubu nyine Uvira bayifashe kuva kundi wa kabiri, ubwo bavaga muri Kamanyura, muri Katogota, muri Ruvunge, muri hariya Sasange. Nukuvuga ngo ni Uvira iyo yari yamaze gufatwa tayari. Nukuvuga ngo AFC ivuze ngo umuntu waba ari Katogota ukamumenya ko ari Ruvunge, bavuga ko ari Ruvunge ukamenya ko ari muri Sange, bavuga abantu babo kera binjiye. Uvira imaze iminsi irimo AFC
mwebwe ngo ni none yafashwe kuko mbaheze ikimenyetso nijoro hari amafoto n'amavideo twabonye baba celebrating hara muri Uvira indani kandi uko bari abanani bari abazarendo bari bakirimo ariko nabo bagatangara bikabacanga ukundo bari kumwe na M23 no kuvuga ngo M23 iba imazemwe iminsi rero Uvira yafashwe igize iminsi yarafashwe uyu munsi ni formalite gusa uyu munsi ni celebration uyu munsi ni celebration yabaye ariko nyirizina n'amavideo cyangwa se n'amaimage yagaragaye nijoro ko babinjiye Kavimvira no kuvuga ngo hari zamine bari bateze igisirikare cy'abarundi bari bagiye bategamwe zamine AFC yirinda kwinjiramwe ubwo ngubwo direct kuko mwabonye ubukavu bwagenze nibwo nababwiye ngo sinotangara ko Uvira yafashwe sinanikanze narabonye kuntu ubukavu bwafashwe ni same nibyo bimwe none ngo bamare kwinjira muri Uvira nijoro ntibayinjiramo hagati nijo jageni mwabonye mu gitondo barabaje James uriya fieka babi fotozari bakora amafoto barebiriye ibyo kiri mu yazize kiri mu yaragiye ifata video ku rugamba yamafata video ngo dorenje nyine nagiye ku rugamba ngo guverineri ngo ibiki bamamuzuminga neza mutwikira baramurasa none James fieka aduye mu gitondo yavyutse yifata video ngo ari Uvira ngo ntacabaye kugeza ubu nyine tubabwira kuri CNT yarakongosha AFC M23 ni kontrolora umupaka wa Kavimvira uriya mupaka rero ubahuza n'u Burundi uhuza Kongo n'u Burundi kugeza ubu AFC niyo iwukontorora Uvira yose AFC ni ikontorora kugeza ubu nyine ariko haracyarimo bwabuza rendo nyine babandi ntiboshe kimwe na Goma imaze umwaka yarafashwe ariko nubu iracyavugiramwe amasasu nubu umwaka urashize bayifashe mu kwezi kwa mbere ubu nyine turabura iminsi 20 ngo twinjire mu kwezi kwa mbere umwaka ushire no kuvuga ngo turabura ibyumweru 2 umwaka ushire Goma ifashwe na AFC ariko nubu haratumvikanamwe amasasu bakagenda bagafata ni umukwabo no kuvuga ngo baragenda bagafata babihishe barihisha nyimbunde muzi imbunde banyanyagije yari mu baturage no kuvuga ngo Uvira bizasaba iminsi tuzaja no muri 2026 Uvira kyavugiramwe udusasu abihishe bahishuka bafatwa bene ibyo nibyo mwumva ngo Uvira ntacaba bene uyu wihishanya na telefone ni uha utanga video ngo ndi Uvira uri mu rutara uri kuvuga rero Uvira iri mu AFC ariko kandi iyi ni politike mbi y'abapoliticiye bacu bagenda batanga mu masezerano bafitanye twebwe tutazi tutagomba no gucelebrate ngo twamatwishima kuko ko harapfa abantu urebye hari abasirikare bacu bapfuye bari mu ruhande rwa leta hari nabandi hari n'indambarira komeje rero reka tuve muri tukiri muri Uvira tuyivamwe vuba kuko nigezweho hari agatero naraye mbonye celebration tarabona kuva nabaho Goma yarafashwa abantu baracelebura Bukavu bufatwa abantu baracelebura ariko none niba ariko Ubuvira ariko bwegereye abanyamurenge kandi wenda ariko buhuza twigwaneho na M23 najyamye saa 10 za mu gitondo nayo mpamvu ntaje kubabwira amakuru najyamye saa 10 za mu gitondo no kuvuga ngo ibyo kurya nabiriye saa 9 za mu rukerera kandi byari kumeza nabwo ntanzara nari mfite nabiriye gusa kugira ngo madama ndabona gute kubera umuneze cyangwa se kubera ko yatetse nubahishije umugore wantekeye kugira ngo ndabona ko nabisuzuguye ndabijya none sinundi muneze je narabwiye ko njewe nta Kongo ntaho dufana amahoro ariko nariko ndeba ibintu abantu barimo baseribuye abapasteri bararirimba bava mu ntebe abantu baje kuri TikTok abadamu baravuga hari umugabo nabonye avuga ngo iyo bashaka guseka gusa umupasteri yavuze ngo iyo barashaka guseka gusa yamaseka aho abadamu bande abantu baraserebura abakobwa yeme iyi Uvira yavugishije abantu kuva nabaho nabonye ibyo byishimo titugiye gukata ibyo byishimo niyo mpamvu sinkata ibyo byishimo byanyu felicitation bose ku ngabo za AFC zigaruriye kari agace icyo gusa tubasabira na amahoro hari imitego yatezwe kuri Uvira abantu benshi baravuze ngo cyambere ngo AFC ngo ntihuje ngo natwigwaneho ngo niyo mpamvu Uvira idafatwa none ngira fashwe icya kabiri ngo mwabonye Wiringoma ngo kuri Goma ngo kuntu yerko celebra ngo nibyo bice byabo Wiringoma gasuno hariya kuri muri Nord iwabo niriya za Bandundu aho twamubonye Uvira ari Uvira pe kambazumingira ifoto ya Wiringoma mwemere ibyo gani imitego ya AFC bakayitega mpamvuga twe twarabyo abatsinze tuzuza tubivuga neza na leta ije kuba ariyo yatsinze twari kuba tuvuga bino ije kuba ariyo ije kuba yakuye AFC muri Kamanyura
tuba tubivuga gutya tuba tubivuga tuba tuyiha felicitation. Dore nguyu Wiringoma, uyu ni Wiringoma hariya Uvira. Ahangaha hejuru handitse ngo Marie Duvira, Mère Duvira, Mere niyo Marie, igifaransa kisigaye kitugora ngo ville de la résistance et de la paix. Resistance kandi bari bakuyemo kuresista gute, no kuvuga ngo nguyu Wiringoma Uvira. Abantu bose bavugaga ngo Wiringoma ngo ntazogera ruguru, ngo ntazogera he. Mwabonye ubushize uriya nani waragiye ruguru, nibagiye izina ry'iwe, uriya mukoloneli wa AFC wari waragiye ruguru, yari yaragiye ruguru agufatikanya na twigwane. No kuvuga ngo ingabo zabo barasharingana imipango yabo, gahunda zabo baravuga. Rero tudatinza aho ngaho, duhaye felicitation abakunzi ba AFC M23 bigaruriye agace ka Uvira, n'ingabo za MRDP ubo zirabohotse ruguru, babonye inzira yo kuzoza bahaha bitabagoye. Ubushize mwabonye kuntu zari bigoye. No kuvuga ngo Uvira kuri uyu munsi wa none irimo ingabo za AFC bidasubigwaho, keretse ejo bakabyuka babatera bakahava bagahunga, kuko ingabo za leta n'ingabo z'abazarendo bariya bose, iriya coalition yose bari hariya Makobora, ndetse na delegation yavuye Kinshasa niherereye hari Makobora, niho bari bose. Ariko biravugwa kuko nanone ngo ingabo za AFC ngo zifite gukomeza zigahora Makobora, zigakomeza Baraka kwa Swima, zigakomeza hariya Mugweba, ndetse zikaja ni Fizi, ubwo zone Fizi nayo ikabivuyemo yose, ndetse ngo no mu Rusuku bagahuruka neza no mu Minembwe. Ubwo no kuvuga ngo zone Fizi yose zo bivuyemo, zone ya Uvira zo bivuyemo, na zone Fizi yose zo bivuyemo. Ndetse ngo bagacurika bagahuruka za Karemi. No kuvuga ngo bageze hari Fizi baramanuka bakanyura Kote Mabanga bagatibuka hariya Irurimba, bagaha ija muri Manyema, cyangwa bagaha ija Karemi, unyuze iriya za Mapanda. Jewe ndahazi hose, unyuze za Mapanda ukamuhuruka za Karemi za 60 km. Karemi neza mu mujyi ahantu bita kwa Gisebwe, ne hariya kwa Jabuka Rukuga, hariya hose ndahazi za Kamukorobondo, za Katirekwe, n'ahantu nabaye hose. Zambabwira Kongo kubera ko nayibayemo, ubutahanza babwira n'Amanyema, kandi nifatwa hari ijambo nzahavugira. Yakomeye. Ubu no kuvuga ngo jewe ndo umunyamakuru uri hagati, ariko none aho bigeza ko ndifuza none nko tereka ino kamera yanje nkayitereka Ibuvira cyangwa Ibukavu cyangwa mu Minembwe, aho hantu ko ari hatatu. Ibuvira simvuze kuri Goma, Ibuvira cyangwa Ibukavu cyangwa mu Minembwe. Amaze nka definisa Kongo nayizi narayigenze nubwo ntayihetuye, nini cyane habe nagisegeti ndarayihetura ari president na Kabila wavuyeho ntiyayihetuye kuko ntawe twabonye mu Minembwe. Rero nuko bimeze, nukuvuga ngo Uvira irakontorwa na AFC M23. Ico abantu bakomeje kwibaza ku ngabo z'u Burundi ndetse n'ingabo z'abazarendo ziri haruguru mu misozi miremire, ziracariyo, baracari bamwe baramanutse barika Uvira, abarundi barajabuka iwabo baritahira mu mahoro, abandi baracari hariya ntituzi uko biza kugenda, ariko tuzokomeza tubabwira amakuru yaho. Bari hariya no kuvuga ngo kera bagoswe, AFC iri Uvira, nabo bari hariya mu misozi, twigwaneho ibariho hariya mu misozi. Inzira imwe basigaranye gusa no kumanuka hariya Mugweba, hariya Mugweba bashobora gufata ari amabote bakanyura mu mazi muri Tanganyika bagahuruka Ibuvira, cyangwa bakaji Karemi, cyangwa bakaja Tanzania. Birashoboka byose banyuze hariya Mugweba kuko habe Kivuko, ndahazi narahageze. Nuko niko bimeze rero. Ahandi rero uko byifashe no kuvuga ngo icyo mbabwira cyo nkababwira kuko ino ntambara iba yarategurwe kandi biri ku masezerano. Abantu ko baribaza ngo ese ni gute ko bavuga ko leta y'u Burundi ifatikanya na leta ya Kongo, ko nta ndege twabonye zarashe hariya muri Purene ngo zigwanye izirangabo za AFC M23. No kuvuga ngo abarundi barifashe, yego baragwanye hariya kandi barahari, ntiduhakanye mutatwumva nabi, ntiduhakanye kuko abarundi bari muri Kongo, ariko barifashe. Igisirikare nyaco cyangwa se gikuru cy'u Burundi ntabwo bakoresheje indege za gisirikare ngo barase hariya muri Purene. Ibyo nabyo turabishimira u Burundi, kuko iyo bakoresha indege hari kwangirika ibintu byinshi, abene gihugu bari gupfa cyane, abaturage bari gupfa cyane, ariko turabashimiye kuko bifashe, tibakoresha indege, tibakoresha n'intwaro za kirimbuzi hariya.
turashimira igisirikare cy'u Burundi cyane kuri iyo ntambwe. Ibindi byo kuba hariya nta masezerano yabo na leta ya Kongo ntaco twobivugaho cyangwa se ntaco twobibatukira, ariko nizere ko bahaba byibonera umusaruro ko barawibonera. AFC yarababwiye ati twebwe turi abakongomani ko turagwana n'abakongomani, nta mpamvu yamwe barundi kuvyivangamo, ariko reka tuze kureba ubwo AFC yigaruriye ura mu mupaka wa Kavimvira bizasobanuka umubano wa AFC n'abarundi kuri ura mupaka nukuvuga ngo bizagenderana byanga byakunda. Uvira ntiyobaho Burundi budahari, Uburundi nabwo ntibwobaho Uvira budahari. Niyo rero mbabwira ko politiki igoye, niyo mbabwira ko hari politike tugomba kwitondera. AFC bitinde bitebuke izumvikana n'u Burundi kubera ko uriya mupaka ari AFC iwukontorora. Nta kuntu bazicara batavugana n'u Burundi kuko abanyabuvira nabo ntibobaho badafite Uburundi. Uburundi nabwo ntibwobaho budafite abanyabuvira. Byanga byakunda AFC izogirana kumvikana n'u Burundi. Ikandi intambara ni kakabumbu. Umukinyi azabatsinda mukababara mukamutuka. Ejo ya kipe yatsinze bakamugura. Bamugura bakamabibagirwa bijya bibi byose bijya bitego yabatsinze. Bijya byabaye. Nukuvuga ngo ibingibi navyo Uburundi AFC nimara kumvikana n'u Burundi. Ibi byo kuvuga ngo abarundi bari muri Kongo ngo bariko barasana na AFC bizama byibagirana. Kubera iki? Kubera ko abapolitiki baba bareba ku nyungu zabo. Hari abaraje ku nyungu z'ubucuruzi. Baje ku nyungu z'abaturage bagasaba kareba n'inyungu zabo bwite cyane. C'est personnel. Rero nuko bimeze, amakuru nuko ameze rero bidasubirwaho. Uvira irimo AFC, ariko kumanywa haje kuba guhunga abantu umutekano, ariko ni ibisanzwe kuko abazarendo bariko bahunga, baza kwangiriza binjira mu mazu y'abaturage barabapiya bajana ibintu, ndetse hari umuhungu wo musevire w'umunyamurenge wo mu bwoko bw'abanyamurenge wahasize ubuzima. Twihanganishije ababuze umuhungu wabitira, nari muzi ndetse muri korali ya Methodiste hari Bukavu, yararirimbaga kandi akaririmba neza cyane. Umuhungu witwa Munyakuri, twihanganishije umuryango wabitira n'umuryango w'abanyamurenge ubwo babuze uwo muntu igihe abazarendo bahungaga. Nta nduru izivugira ubusa, no kuvuga ngo basize barashuwa umuhungu yitaba Imana, ariko turabihanganisha. Mu ntambara niko bimera, niko bimeze. Hari n'ibindi bikicangirika kubera ko abazarendo ntibarasohoka hariya bose, ndetse n'abari abakatanyama bagenda bihisha biba. Uko niko bimeze rero. I Burundi naho abantu bakomeje kunyabanya bakagira ubwoba ngo AFC hari ngo yovuka ngo yokwambuka uriya mupaka. Ntibishoboka. AFC ntifite umugambi wo kurasa Burundi, ntibiriho, ntibishoboka. Nibyo abantu bakomeje kwibaza ngo se ngo none ngo M23 ngo ntije ngo i Burundi ngo kurasa Burundi. Ntibiriho. Gusa icyo bakora bo n'uriya mupaka bahagazeho bagiye kukontorora, ahasigaye bazumvikane n'u Burundi cyangwa se bananiranwe, ariko ibiriho gusa hazokora ikaramu n'amasezerano, ariko ntibafite gutera Burundi. Ntibiriho. Icyo bafite gusa bafite kubohora Kongo nkuko babivuga. Rero nuko bimeze mu Buvira. Ndi kumwe n'abahungu banje hano ko murababona, abo mwamenyereye muri filime kenshi niho mubazi, murababona hano turi kumwe nabo, ariko bagiye kwivuga ndetse batubwire nuko bakiriye ino ntsinzi. Nabafana uko nzi ko nabafana ba AFC, nabafana ariko nabafana batwigwaneho kuko nabanyamurenge of course. Baraza kutubwira uko bakiriye ino ntsinzi nuko baba babyumva. Baraza kutwibwira bombi, ariko kandi muze kutubwira uko ino ntsinzi imeze, uko ino ntsinzi mwayakiriye, uko bimeze, uko muhamu bibona cyangwa se Uvira ikimara gufatwa niki mwatekereje. Reka duhere kuri uyu nguyu uyutangira, utatuambia maoni yako, uratubwira uko rura rugamba wagumvishije nuko AFC imara gushika muri Uvira, uko wabyakiriye nuko wabifashe. Ngahe tubwire, wibwira abantu batukurikira. Reka bose mbibwire mu kinyamurenge kuko twese turi abanyamurenge, tugomba kuba proud yabo turibo. Amazina yanjye nitwa Christophe Murame, kaba ndi umuheto, kaba ndi umwishwa w'abanyabyishi, papa akaba mwita Muziga Mfizi John, sokuru ni Sebazima Daniel, Sebazima wa Mujabika wa Gwakiresi. Abanyabjura turabaramukisha. Iwanyu niho hatahiwe muri Bzura ikareme. No. Iriya ntsinzi ukimara kumva ko AFC M23 yakandagiye muri Uvira, wumvishije umeze gute? Ikintu cyambere nishimiye nukugira cyambere nishimiye nuko umunyu ushobora kuzova hariya ukagera iwacu, kandi n'ubuhahirane
iwacu bakabona n'ibyo kurya. Icyo nicyo kintu cyashimishije kumva ngo umunyu ugeze ku $50 hano muri Kenya tuza tuwugura amashiringi 5. biragoye. Ngenza natangazwa n'umugabo uvuga ngo ntuye muri Kenya. Icyo ngenza mvuga ngo manitse amahuzo. Oya turakunsinzi ya AFC. Nyine ndi kubivuga kuri icyo. Wabyumvishije gute? Nishimye papa wanje ni ukuri Yesu yanejeje abera iri joro. Kubera ko natekerezaga no kubana nje. Wajyamye sanga apfuye munsi. Sinazimenya kubera umunezero. Sinamenye igihe najyamye kubera umunezero. Wewe byahwaniyemo. Ukicumva ko M23 yageze Buvira niki wumvishije muri wewe? Mpora nishimye. Ariko umunezero mugane w'abana baza baririmba ngo nejeje imitima yacu. Naraye nezerewe. Umva wose irimba. Igisirimbo nari ndimo mvuga ngo pamagare mbangutse nkabona yotinda. Ugateze pamagare undi mwana bitaho nindarishize nkabona yotinda. Avuga atese mpaguruke nsenge abona amasengesho naraye gusa mu mashimwe. No ni kujya mbonye yavuze ngo naraye ku marembo y'ijuru. Neza umunezero nararanye wankumbuje ubwami bw'ijuru. Turaza kukugarukaho. Wewe bwira abantu badukurikiye ubabwire n'icyo wumvishije muri wewe n'ukuntu wumva umerewe. Nimba wababajwe yuko abazarendo bavuye Uvira cyangwa nimba mureke guseka kuko twebwe ntaho tubogamira kandi abapfa bapfa ariko ibishimo kandi ntaho biraja kuko mubizi Kongo igira intara 25 cyane. Ubwo nibwo AFC kigarura intara ya kabiri. Murumva ko hakira akazi. Ngaho ibwira abadukurikiye tubwire n'icyo wumvishije kandi uzamurijwe kugira ngo abadukurikiye atubwirane. Nitwa Ningize Trezor. Reka kuvugira hasi vuga cyane abantu. Ndi umurundi w'umwongera umwishwa w'abega. Papa bamwita muri fashe ngabo. Sokuru bamwita Muzira kugomwa Daniel wa Wande. Nawe heke wa makabs gukurira imahanga kangome kamusohoke twebwega abasaza tumenya abantu cyane. Aho twari tubajije ngo ukicumva ko Uvira yafashwe watekereje iki? Nagize ishavu gusa nishimye ngirishavu cy'umubabaro nishimye pe. Najyamye saa 9 kubera kureba gusa amavideo hari amakuru ahari. None se wari ukunze igihugu abasirikare b'igihugu? Bibiliya yagize uvuga ngo muzogire neza ngo cyane cyane abo mu nzu yaso. No kuvuga ngo bari nibo mu nzu yaso. Abazarendo aba bafashe Uvira AFC cyane tubabeshe se nabo mu nzu ya data. Turabashimiye ho bari. Sawa. Murakoze rero aba bari abasore bakunda AFC. Abafana ba AFC M23 natwigwaneho. Niho twadushaka kumva ibitekerezo byabo nuko bakiriye iyi nsinzi ya AFC M23 natwigwaneho. Rero nuko bimeze nukuvuga ngo biravugwa kuko kandebe hano none naravuze ngo tuzadukoresha kwandika imyandiko. Biravugwa kuko ari ikintu ushobora kwibaza kuvuga ngo ese yemwe mwabantu mwe abazarendo bari bagiye abazarendo bari Makobora niho bicaye niho barindiye ibindi bitekerezo indi ese twoyita gute niho barindiye indi plan izindi plan niho barindiye otherwise nukuvuga ngo niho bategereje gahunda niba ari uguhunga bajikaremi niba ari uguhungira i Burundi ariko kero umupaka wakavimvira bamaze kufunga urimo ingabo za twigwaneho na M23 bari hariya Makobora niho barindiye. Ikindi rero hari cyo abantu bakomeje kwibaza ngo se nyuma yaha AFC M23 baraja barakomeza. Biravugwa kuko mu itangazo twabonye Maître Moise Nyarugabo ejo avuga abwira abantu ngo bagume mu mazu kandi bareke guhungabana kandi bahumure. Arababwira ngo abari Uvira avuga iri aprene yose abari Uvira avuga ndetse ashiramo na Karemi. Nico kintu rero tushaka kubereka kuko urugamba rukomereje ikaremi. Aravuga ngo abari Karemi mutuze mugira amahoro mutekane turaje kubakura mu buretwa cyangwa se turaje kubakombora. Nukuvuga ko niba vaha berekeza muri province ya Tanganyika. Province ya Tanganyika yavuye muri province ya Katanga nukuvuga ngo yacitse kuri Katanga
ubwo ama province yari kwagabugwa mu minsi yashize yari yahoze iyobowe n'uwitwa Moise Katumbi. Rero no kuvuga ngo urugamba ruvuye hano Uvira rurerekeza muri Katanga. Katanga rero Katanga ni Karemi, cyangwa se Tanganyika ni Karemi, ni province ya Tanganyika ni muri Karemi. Karemi niwe mujyi mukuru wa Tanganyika. Niba Vara rero ni mu Katanga nyirizina ariyo Lubumbashi, no kuvuga ngo niyo zipakanye, niyo yahoze ari Katanga yose ku bumwe. Mwabonye ubushize Bitakwira, Justin Bitakwira wa mudepite agenda atanga plan y'intambara ya AFC, yatanze mayerekezo avuga ukuntu nibagera Katanga bazoja za Kolwezi bakadevya bakaja Kasai Oriental na Occidental, ati biroroshe kudevya bakagera Kinshasa. Rero reka twitegereze cyangwa se twitege aho ino ntsinzi igana, nimba izagera kuri Kongo yose rusange, kuko hari abantu bumva kuko AFC izofata Sud Kivu na Nord Kivu gusikarekeraho, abandi bakavuga ngo izofata Este ari irimo ziriya ntara zigera ku 10, ati irekeraho, abandi bakavuga ngo yaye izogera Kinshasa. Ariko ba nyiri rugamba, ba nyiri bwite cyangwa se abavuga kuko bashaka guhirika ubutegetsi cyangwa se abagwanya ubutegetsi bwa Kongo, bavuga kuko bazoshigwa ruko bakuyeho ubutegetsi bwose. Dusoza rero tukaba tubashimira cyane abakunzi ba CNTR, abagiye batubaza n'abaduhamagaye batubaza uko bimeze, muzamutubaza rwose kuri WhatsApp igihe mutatubonye ku murongo cyangwa se igihe mutatubonye hano muri studio zacu, nta kibazo rwose tuzatubasubiza kandi tubabwira uko bimeze, tubabwire nuko byifashe. Tuba dukunze kubabwira amakuru ari uko twabanje kuyegeranye yose ari amakuru kuko umuntu wavuze ejo ubundi ngo Uvira yafashwe itarafatwa ejo yaje kunyomoza, ariko twebwe tuba dushaka tubabwira ikintu cyabaye, tukibabwirire cyukuri, ejo tutazosubira inyuma kubivuga. Dusoza rero nagira ngo abasore banje baze kugira icyo batubwira cyangwa se baze kugira icyo babwira badukurikiye kuri CNTR Kongosha, batubwire icyanyuma bumva bokora kuri iriya ntsinzi. Mwavuze ko mwishimye, wewe utangira aha wavuze ko wishimye, wishimiye iriya ntsinzi. Twagira ngo utubwire niye contribution yawe ku bwoko, niba wumva ko ukunda AFC M23 na twigwaneho mu misanzu batanga, niye contribution yawe wumva washiramo. Contribution rusenda se rusenda garuza rukora rurarisha amaso. Oya mu buryo butago mvuze piripiri. Yes, ntabwo uvuga ngo urusenda abantu bose uri umunyamurenge, wavuze ko uri umunyamurenge original. Ese nuvuga ko urusenda uraheza abantu urusenda umunyamurenge cyiza. Oya batagiraho ni kamorali faranga buriya ziza zikora ahantu hafashe. Haniyo muri contribution y'umuntu nyine agomba gutanga muri kimwe cya kabiri ko akarere ka Uvira kafashwe kandi ari hegeranye no mu minembwe iwanyu, kuko iwe utumva ko woja kugera iwanyu mwahoraga mwitwaza muvuga ngo ntanzira inzira, rero ngiye irabonetse, urumva utotaha gutaha tuzataha kubera ko taho sazira imahanga ngo imahanga naho gutemberera ntagara aho gutura niko basaza bavuga, naho kumanika amahuzo. Ikindi nje narindimo mbona gikomeye aho ngaho, buriya kugira igihugu ni ivyambere, nta kintu kibiruta kuvuga ngo none se nta gihugu mwari mugira. Nise ngo twari tugifite ariko cyari kigwaye. Okay. None ukumva nje ikintu cyanje, ariko iyo ufite umugwaye agwaye uzovuga ngo umuntu wanje aragwaye, ariko ntuzuvuga ngo nta muntu ufite. Oya uramufite ariko aragwaye. None so wogwaza udari. None waravuze ngo kugira igihugu ni ivyambere. Twari tugifite ariko twarimo dusa nk'abatagifitemo ijambo kandi ari cyacu. Yes, iyo niyo mvugo wakagombye gukora. Ariko kumva nko kumva ngo umwana w'umunyamurenge ageze, je narinze mva mu minembwe ntarabona umwana w'umunyamurenge umwigikoma cyangwa ngo ugwara bwaki igikoma ko bakimwa je navuye ntaramwe igikoma barakimwa gose karakimwa je navuye yo kitarabayo. Okay, wahunze igihugu kera. Nahunze nkiri muto, navuye igikoma walaye kitarahaba pe. Ikintu nje byashimishije cyambere narebeye ku buryo guhera ku buryo bw'imisabanire ijanye n'imirire, ndeba ku mutekano, ndeba ku mahoro, ndeba nanone icyashimishije buriya umunyu ntamutetsi ubaho, habaho umunyu mu mutetsi, kubera ko umunyu nicyo kintu cyambere kiryosha imboga ntamutetsi uryosha imboga nk'umunyu tibibaho.
noneho biterwa n'umunyu ntibiterwa n'umutetsi cyane n'umutetsi yubaho ariko umunyu uzushimangire neza ko umutetsi yakaranze neza cyane. wewe urabyumva gute cyangwa se niki cyanyuma niki wakora kugira ngo wumve ko watabara iwanyu mwahoraga mwitwaza ko inzira zabuze ngizo bazi baciriye natwe igihe nikigera tuzagenda muragitegereje icyo gihe turi mu gihe n'ubu muri mu gihe igihe cyarageze muzogenda cyarahushutse kiri hafi kirabura iminsi ingahe cyangwa imyaka ingahe kiri hafi ariko tuzagenda tuzatabara aracyafite guheka uko niko bimeze rero amakuru yacu reka tuyagarukiriza aha ngaha nanone dukomeza kubamenyesha kuko amakuru yacu nakagaruka ikindi kandi rero reka ndangirize kuri ino jambo abantu benshi baranyandikiye ejo barambwira ati wari waratekereje dore ngize message ndavuga ibintu biriho barambwira ngo ni gute watekereje izina rya Kongosha none tukaba tugeze muri Kongosha ariko abantu bagira ama emotion yeme abantu ni nkaho baraye banezerewe cyane dore nk'iyi message reka nsome nk'iyi message aba nabafana no simbavuga mu mazina kubera ko tutari live iyo tuje kubana nabo live nari kubasoma amazina yabo aravuga ngo allo ngo munyamakuru wanje ngo twinjiye Kongosha ngo bidasubirwaho ngo yereka wagize ngo ni sawa ndamubwira ngo murakoze cyane reka ndebe undi nawe arandika ngo yabanjije ashiraho utuye muji nkuko bitinduru nyine nku celebrating arandika ngo yanditse ngo Kongosha ngo muhanuzi nkunda ndamubwira ati urakoze cyane arandika ngo ndagukunda cyane kaka ngo wari waragize iyerekwa ndamubwira ngo urakoze cyane izo ni message z'abafana ni benshi dorundi ko ndabivuga kugira ngo inze gusobanura Kongosha nubwo nayibasobanuriye nk'iyifungura undi yanditse aravuga ngo ahubwo ufite iyerekwa rikomeye bazagushire mu gitabo cy'abahanuzi Imana iguha umugisha baye muhanuzi nabi mukuru bazagushire mu gitabo cy'abahanuzi ndamubwira ngo urakoze cyane Kongosha arandika ngo cyane papa watekereje izina rijanye n'ibihe turimo amen nukuvuga ngo Kongosha twariko tuyibona tukayirebera mu myaka iri imbere tukabona ko tugiye kwinjira mu yindi Kongosha itandukanye na Kongo twabayemo itandukanye na Kongo iki gihe nigitambuka nacyo tuzagarura indi titre cyangwa se tuzazana ikindi kinyamakuru tubwire ko cyucita bitewe n'ibihe twatubona imbere twebwe turi barurangiza imbere nababwiye ngo sinzanyereko ariko nzambona nariko mbona bino bihe nukuvuga ngo nubwo izo ntara zindi zose wenda zitara igarurirwa n'ingabo za AFC zivuga kuko ari abarevolutionnaire ariko nanone zirakataje ibo bavugira ko batarekeye aho barakataje bavaja za Kisangani baja za Manyema baja za Katanga ahari hose batubwiye rero uko niko bimeze uko niko byifashe turabashimiye cyane abakomeje gukurikira CNTR Kongosha abakoze subscribe na like na share ndetse na comment Imana ibawumugisha amakuru yacu nakagaruka buri munsi kandi mwitege ibintu byiza noneho tugiye kubereka ko murabona ko ibyo zose hari cyahindutse hari n'ikindi kigiye guhinduka habe na Uvira yafashwe ijambo rya nyuma ni Uvira Tombe murakoze cyane.